Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Hadirin ke jing resign no jong ba Himalaya mutan Shangpliang nakaseng BGP. Dakabakado bakadon ke jing bambiang hapo ke Nongïalam jong ba Ernest Mauri kumu presiden. U MLA ke BGP uba AL hek ulong ba Shuh ban resign uba Shangpliang. Ulawan yetu ho ba unsur resign no bat ulakran ya keju ke daw. Uba hek ulong ba omdai tang uba Shangpliang hendai Baroh ki Nongïalam jong BGP hakaleng ki benta jong kejela. Ikran yang ni ba kimla man penyari ke parti nakadaw jong presiden. Ulong ba amdan kamthan ban ujo syakibor ba halor ke parti namar ba Shuh jong usang peliang hi kalakren brio. Ang Shuh ban ie mendaga sengi haga yu jong i kendu ngan menin. Yong ba hek ngawan menitu ipi yong bangang la syaga ni ngan resign no naga BJP. Ngongai ke daw yo ban resign naga BJP. Yong bangang yon nomla menyetrai bat karakom aga functioning silent functioning yong presiden yong ke BJP Meghalaya. Ba Ernest Mauri dong kita gentir pada siam lo keteng. Ti ngonga kata ti ngamla menbatai mengapi dan bai ombang ngamla menyetrai lah. Natai mene wat hak tu kestiru kaba no akam resignation letter ila mention ni kata. Ni kalau ngajung do bakrau bendu yu nuru Nongïalam jong BJP bunun ino ai ke political party BJP ke jing dung do nong bakrau. Kata te ngong ye pi ngin hap khot yang away ke meeting jong parti jongi hap ban discuss lor ke jing kam no jong wei nu Nongïalam ba khamat jong BJP uba hima sang peliang ba galong ru ke jing du ka sha ke jing du ka bakrau ban du ya kumul leader jong ke parti ba ka jong poru kum Nongïalam jong ke parti kren jong ba sang peliang kam detang jing kren jong ba sang peliang ada fikli na Baroh ki Nongïalam jong ke BJP po Meghalaya ka jong UI nadu Baroh Hills nadu West Coast Hills nadu Riboy nadu Shillong ikan kaju kantin hi ba kada kadang ngejek kadai tang nagaliang jong presiden tada kadaw ka parti gamla ban grow la ne parti gamla ban penkhlain po ka state Meghalaya ketu ka Shuh jong ba sang pliang mane la kan brio lapoi te kata sigi bori bahalor yang madueng no ande la de ka por ma akut hi ka por jo ban peteng ku presiden jong ka Meghalaya BJP Kai perkadawah du mutau dang peteng sa. Kata kelong bagi dang don kiwi state dang don election dan kiwi jaka badang prepare election. Ini ada kedau ka sarkar ka BJP National Party ka padio ka por yang bagan sim ya ka kendo karai. Am kata dengan ong ipi kata presiden ulah tristom hi mengi Baroh lai tristom lang. Kamde de atang kata gawe kadang. Kedau kelong bagi pai ba jong Meghalaya kimpat pedang ke BJP dang kata. Aduh bengiyo ya ka freedom jong India ka jongi kena ngikot ya ka gari di India di menta ka syong pade haki bebon ke balang ka syong pade ka parlimen ya bagi kuat nem bagi kuat bad penggalai kata ketek ka syong haki kitu ke members of the parliament Atau pusngoy ham nampak pengkelan ke India. nampak gantap ngan hayai hab namla banong masu ajibab no menta ngi hab don hi gajing perkat ka iga kamha daga mental la dagi penggala keteng si babah la daga bah ni welcome la daga bah pade dungin habia perkat bah go babah pula dagi la ha komu galong menta haga system inon lai south league election inon ki state election prepare ke MLA election inon ke MP election inon ke panchayat election inon ke MDC election man ke election la da pipet tang ya ka model code of conduct kawe ke state model code of conduct la block development next election hakwe pada ke state la block model code of conduct la block di development but pet ru ya ka jing lut accept ka pisa ka basu ka pisa ka basu along basu pelut hagapor yang ke conduct election ka security baru infrastructure la hab cuman kapor yang ki ni Nongïalam bar khai la sulut tang hipor election kada kalong one election one nation dengan ali lupa ke nation India jongi kada ada lupa ke one nation ke one election ile kada ga oi pi kada babha pan punduna ya ke jinglut jing sap joka ke tu jinglut jing sap ke bam pelong man ke election la pan kam nam tak development jong ke India jong